Yohanes, ewal klol bleong. Ar Farisi arinen sekmo Yesus ab tekngar adal, emlato ol betri rarguk petogol ad, rarul ol bertira Yohanes. Di Yesus adimla katal adal telbi, aru benggela mil ol berarad. Beser al reng saigal tigingir arad, eng tilob dra Yudea, el mutel mora Galilea. Ma omrole lelmong emlegirel logi wa Samaria. Sera langara Samaria, emlora bulu el sigar angklel, el dimlak al roy der sels el ngilo Yakob sang al gera Yosef. Ya idora Yakob amnar sei, ma Yesus amnem saula bengir omrael, memlo do okr bitaring. Seigi deng bogor de suel basids. Atar dira Samaria, amlo melaral ma Yesus adilungil mo. Paskaga bebiraral bagulim. Yaru benggel amlamral mor al selablu el mom arakal. Mengiridila dilulk mo. Kawa adra Yudea, mga ka adra Samaria, makarasa ba malulingit tay male marangak. Ar adra Yudea adia kaluspea o sisilgok mablatong el blaluspea ar adra Samaria. Ma Yesus adilulk mo. Omgo kamadangali sa lo maskida Dios, madangali ngigel olingit tay lumarkaw, kabay olingit ringi mong maskaw aral malomakngar. Mengiridila dilulk mo. Rubak, ngora dia ka baget tel mo bang matyel ido at molo. Kamo malay reger aral malomakngar. Au alam ra Yakob amis kamam tyel ido. Engi mar ngaligel mabatok kal dalbe el ermel amalli meringi. Kau gak mo guguk ngarba ra Yakob. Ma Yesus adilungil mo. Ngigel malimar tiaral malmugtul mom edarngul. Hindi ngigel malimar serral malboksang akmal dia kallu tul mom edarngul. Serral malbokumsang amongar alsel elwama dedok elmo saral malomakngar sadia kaula banglel klangar. Mengiridila dilulk mo. Rubak, baskak ngiralm. Ao baskak yang modia kallu tul mom edarnguk. Modia begulay aral martiang. Ma Yesus adilungil mo. Moral el mokrira biim emlugtul me. Meng dilulk mo. Nga ka dia ka biik. Ma Yesus adilulk mo. Ngmaral tokoy omdulk mon dia ka biim. Mlamo tay malad o bobarir ngigel mo banggel kier el ang adia kalamral biim. Ngmaral tokoy igel blamduranga. Mengiridila dulalk mo. Rubak, akum tabak mo ka prophet. Aru ulek al adra Samaria, amil ngul el melulu radio sa tiar rois. Hindi gamiwar adra Yudea akmo. Ngiram el mengul el melulu radio sa Jerusalem. Ma Yesus at mungilk mo. Mo maray kalkulkoilk mo. Atara klabse ar adam mungul el melulu ra adam el kalngar tiar roy sa malubel ngara Jerusalem. Gamiwar adra Samaria, adia kamodangali o mongul el melulu ringi. Hindi ka mamar adra Yudea, amadangali agi mongul dan belulu ringi, ele oso balame logi war adra Yudea. Nding moringi abal seel, el ngil bal seel ang aringir tiang ar elang, el raada momral mongul dan belulu ra adam lo paring ra Dios, ele adam asawala lo aisel mongul el belulu ringi. Adios saring, mendire ngaringi alogi ungi ang mosob irar adal maral mongul dan belulu ringi. Mengiridila dilungilk mo. Ak madengel mo ame siya sa amay. Masel lamay, yang mo o ay sarigida bekal tokoy. Ma Yesus adilulk mo. Nga kal mga dadu orkaw angin Mesias. Kaya gida rubenggela Yesus alu talmay, mengkmal mlom asarang ringi, rala beti ringil mga dadu orardin. Hindi dimla katartil loger ringi ridilk mo, kau ngraswam. Malu belu loger Yesus ilk mo, ngaraun mga adu ringi. Itia ngi gardi la mil ere ol melel, el mutel maral morabulu, mulgorar adalk mo. Kamay, mewa mesa tal adal lat murunga kabek kal tokoy gurul. Ngolo angil Mesias? Matatilo madrabulu el mora Yesus. Itia gi di arubanggela Yesus saulingi teringilk mo. Sensei, mo mengur. Dingi adilulk mo. Ngaringi akal lalkungang aldia kamodangi. Marubanggela mo akakargerelk mo. Ngol ngaringi amlam sa kalel? Ma Yesus adilurtirelk mo. Akal lalkung ngaringi asel kutirak di asawal ngigelul darak
krigir sa lurior lebilska. Ngaringir omalgingi wilkmo. Ndir kamade ewalbuy le maubol sa el omritmo. Ndi nga katmur kumilkmo. Pomungil el mesa igel sersa. Adallo malamlam amdu el mlamo girel doritmo. Adal merit merasim angu omak sulel emud adallo el girel adiaga ula bangalel klangar. Mangwaisay el ngigel malal mamritmo adult mewarandi. Eleng meras elo malgolkmo. Atara ada malalam yakuktang amritmo. Akuldur ergmil mamrit meraser sel diaga ureri uringi. Tongod al ada ulu ureo ringi egamiwa mamalar de el amring lurerir. Tabtog al adra Samaria amlo umrara Yesus lengi ridila dilulkmo. Mlat munga kabek keltoy el gurrul. Mar adra Samaria ralbora Yesus itakmalul lengi tringi melekelo bontrir. Mengilay le ruklabsi. Aralmu tabtog al adam lo umrang el tigingel awul. Matadilu ringi ridilkmo. Elaang yagim lamo umrang el diagaligel mullogo awul. Agibay mlarosi magimo amadengel kmongi amralo sobel rablulaf. Abo al merek eruklabsi ya Yesus amiral mora Galilea. Dimlengil melgoel kmo. A profeta diagal atringi rabluan. Maser albora Galilea yar adar se amle sorir. Ele ser albora edal sil rabaskuara Jerusalem etmile saigel bek kellerirul. A Yesus alilu tilmora kana ra Galilea el selam laringi yemul taran mel mobilong. Ya tal officer ragabalment el larsei am laringi angalgel siler el ngara Kapernaum. Maser al reng sel kuma Yesus am lara Judea el mora Galilea en mlong ulungi tringi melbora Kapernaum elom gungir rangalgel saal el matkung. Ma Yesus adilungi mo. Ndia katar kamil mo umrang ala ka mo sa mga sireng el tokoy makukngod el tokoy. Mengil officer akmulk mo. Rubak, meraw eral madangalgek. Ma Yesus adilungi mo. Moral el mong yang alge madya kalamat. Mengil ada ulumrat tingala Yesus amang marael. Mengdir kangar omrolel mormei yar musiungel ulsiukli e uay seringil mo. Ang alagay masoblang. Mengulgay retira time ralo rael monsisi ang algel. Matadilul mo. Mletal klor elir od osong. Eng mlodia kaklel delel. Matiaygi di adamal ngilbuy alot kalkmo. Kmal seigi de los isil time raladur niya Yesus mo. Ang algay madya kalmat. Seigi dengi matulungal keringi rogi ramlo umrara Yesus. Kaya mo ngongerul mga sireng tokoy elririli a Yesus ra Galilea ersera langara Judea mo. Boxes from